Ubat Thomas pasa working president ka khanam ulong baka jingsiu baka sarkar ka bu nakamanta kinong tre belasngi hakitat sarkar bar hakikardan ki baper kaduna syaba palat habai nujor baka jingki udor jongki mar ki mata ya kaneu ubat Thomas pasa ulong habakran syakilat pathai kubor hadin ka jinge kendu ya ka deputy commissioner jongkatan labor ka kong MB nongrum ubat Thomas ulong baka dor barim baka sarkar kelabu hakikardan baper kaduna syaba palat Barangru baka seng kelabu kajing terwa syaka sop komiti baka sarkar kelatung bala kumno yaki on skill deban tambah jika saus pa ating kasisngi kadbay ki highly skill deban bu nyos pa ating kasisngi kumta ukraman scam baka sarkar kan simkia ikane kana makan long kajiman toy yaki toy ki batray bala manakasngi dan kalian ngajongi ka kana mentang singi la oni kendu yai ila tu bani kendu labor commissioner jonga jela ka jongi ndai ka jing bomdon ka jongi ngai kendu no deputy commissioner ka jingwan ka jongi ka dei halal kamat ka bang ju ong kata ka daily wages ka baka sarkar jela ka ju penbena bat ya ka VDA man kan riu penai ka sarkar jongi ka penbena ma dan nagi ni sistem ki bala adab la kam ngia bodin ba ya kan ka dor ka baka sarkar ka bu mara ka jusnyo ka jongi kalong ka dor ka baduna palan desi ka ba kam yahap bat ka rukom rem ka jingim ka baman ka sni hakajuk pemerintah. Kena kalian jongka government kalara constitute ya kawai ka subcommittee kaban revise ya kenika dor kata daily wages katkum ka Daily Wages Act 1948. Dia ka kam kala ya chaman ban kalian ngajongi mentang ila awan kendu deputy commissioner bar ka banungkang ila ajemut ru halor kata ka dor le se ka ba yaham bat ka imlang ka salang kaban pen mentoy ki pa ki babon malang di nakaliang jong deputy director pada ila ong ba in sedang in sim jemut lagi itu jika jemut jong iru ban kinta penmi ya kata ka dor ke batmai tang banyak saya lang kipai ba kendian mau ka kani ka daily wages kadang ong kadang bi ar benta ka benta ka benungkong ka base amount ma lani kata ka principal amount ka bar ka ka VDA ya kani ka base amount katkum ka Daily Wages Act 1948 ki amen sisin sansnem ki penkalai ka base amount but ya ka VDA pada ki kentiu man kan riu benai nakata daung sautu baka bakongsan ni kene ka principal amount ka bale sisin sansnem na kalian ka sarkar ka juan ra ha ba dei baka VDA natarai kumbang ila yo ilot ibaro baka jingkiu ha ka VDA kalong ibarit pelat ikiu khat pra tengka ikiu khatui tengka kaba kam da yarap panik pajba tena kalian ngajongi ngilaban kia lembah kasisi bat hai deputy commissioner ru ba kani ka base amount ka blong kaba biang da ba pai ru sakisan senam gi banwan ka jengkiu jongki mar ki mata ka dorim ka man kesni haduk sang senam nang ni sakaman ngamar ba ban perkelab yang sisien hap yang sasan senam kadang kani banga nakalian ka jongi bagi simkia nomor ba kani ka katalut ya bobon balang ba ki pajba ka jongi daki ki baboni ki pajba ki babela ki levers ki don ki casual worker ki bateri hapok ki trat sokar baper ngiri ban pe beniaru ba kani ka notification kajing benar ka penmi na labor commissioner office kadi ban terikam lut ya ki habaro ki benda markumbang in alam mangi wat kitnat terikam sokaru kimbot ya kenika notification ke bojumi sisin nriu benai laporkan labor commissioner's office jana kalian ngajongi larang ilam kita angin sedang ban aino daga written complaint sepok ka labor office kanang bikin la ban le ya kabadon kam de community ba na kalian ka committee na kalian jong ka labor commissioner's office ba na kalian jong sarkaru kin simkia ba ya benta nak benta ka jingma jing me jing mentoy jong bobon balang ya ka caka ban itu yai commissioner labor nomor indan kira itu no yai kong nungum dari deputy commissioner labor baru kalian iba kam pamba tang ban ya kan iba baru kador kemarin ke sarkar kalabu ya kini ki kata daily wages namentaki kategori worker fair kentut ya kan skill semi skill but highly skill kaba unskill ka elai swat ka sini nang ta pada ka kius ka elai swat sau ko jadi semi skill ki skill pada elai swat ka ko sau swat ko pada ki ay ki highly skill tinggi sutu ba kaduna kador kaduna pala
tempat dia. Kena kena jong ni ngirang propose ni ai proposal sepo ka subcommittee nak menta revision dekat daily wages wa kumno ru ya ki on skill kade bentam be ya ka south spa haka sisni kai jadi highly skill pada dia menyo be ya kan jong spa sisni kerang ba kandon ka jing mentoy kindiat ya ni ki ba tray ni ki ka daily wages kategori apa fair kena kena jong ni nanti ba सरकार kan sinkai kan ni batang ba kamdundan ka jing violation ya kan notification jong labor department kumbang ite pa kwat ki trat sarkar ru ki violate ya ka daily wages act naka por dan kinong tray casual notice sarkar kinyo ya kan ka dor kabari banyo katum kalenti so ka kidan gini ki nong tray kinyo ya kata ka mo ya ka kini ki areas Ukimyo, jika bisa kasuja be, sanu. Nomor balada mentaka Islam di mana sih? Dari mana mulai? Dari mulai April mulai September. Jika jepun kiu dari situ April kasih ini kita fokus dari mulai Julai. April, Mei, Jun, live menaik lagi ke area. Jadi kan ini itu kita hampan dia, ya kan tentang jongki. Ya kan ini mentang itu nanti baru siapa selang busa government hakawai pada amat kebagi orang RCW barang suatu RCW Arjan Rio pelawan notification nak kalian kan setiap government kita jelas kejungi Henry ku menghilang pak buat kesokan mengalir kawait ya ke RCW Arjan Rio kita pun bagi notifikasi kejungi baterai ki hapasnem kata sinem itu casual yang kimpat tentu iki kita casual regular casual worker RCW. Jadi nak kalian ngejong ingin sa approach kita compile ki statistics kita data beri makane orang bakar mudan kasi pun kan ki kendon an ki baladon lupa apa belak pemit sarkar jelak ngejong ban kebar pada halor ki RCW ngilap lupa enten ke sarkar ka ai ka penkup ya ki kum kita ki RCW ya ki benefits ada ki mai kaba komisan ya kali benefits sebagai ini kinong tray jongi kita tray kung casual worker kita tray kita suka pero kita banyo lot paro ki privileges ki incentives dor ki banyo at kung kalenti jong kaan kanum idai bantan kanu ka jingnan banya ki bagi lakbun jong ka administration jong ka state jongi kita kini ni kerman ni ka apa bahaya ni siapa